BJP asong atum election aron karkan code of conduct ke doko ka phita aruna doi a form ke rona main pen sarpi maratma phan BJP a pharman campaign iwai West Karbi Anglong ko pili constituency ang kangarlo pini arong along kilu kelama sarpi maratma phan kachong thuya sonsi thek pondong model code of conduct ke dobam ang bongta aruna doi schema form kiron mati ke papling amen pen BJP candidate Amar Singh Kiswa Pharman aruna doi form pen ke palu ia Pharman campaign ivoisi thek pondong la sila bang sopota congress asong hin pen lam thi chaklang heruni pen ransing teron news first Karbi অবস্থাত তেখেতলোকে এনেকা স্কিম কোনো ধৰণৰ স্কিম দিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো কি ক'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যোৱা নিচিনা হৈছে বা এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিবও নাপায় কাৰণ এইটো কোড কণ্ডাক্ট চলি আছে বিশেষকৈ সিহঁতে কাৰ অধিকাৰত কাৰ অৰ্ডাৰত এইটো কৰিছে এইটো সঠিক এটা তদন্ত হ'ব লাগে এইটোৱে মই গাঁওবাংকে MP के लिए गपोरना के लिए हो कोड कॉन्टैक्ट लगी है लो ऐसे लसो फोर हो के जो का बैंक फुटा में लसो काम के क्लेम हजार स्कीम तमिनन के क्लेम दिया फोर कादिलो उसी तम लो लसी अरोना टेंग पेन इलेक्शन कमिश्नर तमिल तुम हम नेब नहीं अरोन दिशा में उसी में तुम नेब नहीं बीजेपी डरी शर्मी हुई पार्टी हो गई है और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भारत में ये जो पावन पर्व है चुनाव का और आदर्श चुनाव संहिता लागू है इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं किसी व्यक्ति को और जो देखा गया है कि महिलाओं से शपथ दिला करके वोट देने के लिए जो है 10,000 का प्रलोभन दिया जा रहा है गांव-गांव में जो है जा करके अरुणोदय फॉर्म दिया जा रहा है और हम उस आपके माध्यम से हम चुनाव आयोग को ये कहना चाहते हैं और अपील करते हैं कि जो लोग भी इसमें जो है संलिप्त है उनका जो है जो कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और आचार संहिता का जो है पालन किया जाए इसका दायित्व चुनाव आयोग का है कि वो आचार संहिता का पालन किस आधार पर कराता है और टोटली जो है यहाँ पर फेल हो रहा है सिस्टम इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से फिर एक बार इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को ये मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है पकड़ा जाए जेल में डाला जाए और जो भी पार्टी इस कर्म को कर रही है उनके कैंडिडेट का नामांकन जो है निरस्त किया गाइस बिना बिजली का टॉपर पावर कट पार्टी इस कर्म को कर रही है उनके कैंडिडेट का नामांकन जो है निरस्त किया Pini APHL Siamai Long Nilip Along BJP Congress Asok Bui Kang Raidun Nong 25 Nilip constituency ke Barlo Upper Daigrum LP School Patwa Klamalong Pini Jangmi Pua Chikluni Pai Grihini Arni APHL C6 Schedule Awareness Lapen Mass Joining Amai Mesen Pen Kapaman Pon Labangso Amai Along Upper Daigrum Polling Station Amai Pu Rensing Rong Pilapen Chunbang Hemson Taro Kachari Pon Amai Along Ongdung Armuche Tongdun Halapu Alohi Sarpua Man Pen APHL C3P Amai Samson Teron Lapen APHL C Youth Wings Kong Chunbang Ser Sing Bay Every News Ronghang Atum Pen Chenglok Rengma Community Pen Abel Rengma Nilip Block X VDC Chairman Timothy Teron Atum Chetongdun Pini Mass Joining Amai Along BJP NDF Pen Chenglok Congress Pen Tame Methanga Songapan Ning Kachithe Kabidet Penajok Pini APHL Sialong Chepa Ogdut Tangno Pini Amai Along Jasemet Kachithan Ki APHL C Pen Kachitoidun Candidate Jai Gatharaphan Ong Dunga Vote Pen Kapahay Dun Japhan Si Chethan Pon non aparte grumolong nili bang bom hut haladak baik men sige bang manang ke par hut baga dang janglut hala briselong hadi asi ladak pini nili dak nang komri ben ke theklong ke development ke abi pinason sin nili theklong remote area along sedolo sedame remote area long tame pinangana dimang ke kaching thur pondo kaching thur po sondos tame pini dak bang ke dolongan dabi Olotangte development ki abediat si thek pon long lo nelitum lapen pini ladang nitum kaching room nang ko kalam te bangal lahen lo iletum non BJP atum ason pen ke claim la election na por pen ke pai pipinason to kokti asinelitum bang strictly alaso communitor donje pansinal sik pon lo for example non tangka pen ki nam dokok olotangte la ke bribery lo matedi la se bribery lason ki nam dokok pote ghost pen ke tum long le la se IPC ateng pen 171
di la posan ben sil tum FIR ta me pidam nang kokpo la pen ningkan sian hem kang sam donang ji la som si undue influence udalang mulit atuma phan ke thandam tap pen vote ki pijok la haida do la pen isia bang ke personation in election komane ki thitanga abang fu amen pen ki jok to kop la pen komane a hem fu do lord ame komane amen jok pidat pulason do kok pote strictly sine tum hot ponji de strictly si hot ponji la high ki paklem long le je pan free and fair election ing thir jir ben ke pa doi pan si nil tum dak ka than ka chimum ponji pan si nili pan ni dak ar punang pe bon lo torch light bang ke non ke ni tum amining masih ke pa thang bina aposi awareness ke ni tum dan already tanglo non bang ke akam sine tum claim pon po la sinil tum high court pen ki high tang hala so wardik dolang PIL ki pitang je council are rules bang 1951 non ki dobom ke enbom council are rules bang ke invalid elu lake governor si ke pinchong de kang hala bang sohut council pen elected body abelang hala bang sohut lasi non ke elected body do edlo do era pida ko ana ningkane selam le dedlo lasi non bang ke ngile tum leki high polotang te rules frame fit po frame fit pen nil tum hala ke be ke che jetu that illegal encroachers illegal settlers atong fan inglong aso kali dia tum bang bang ke ditum asai deng pon fit po lasi nile tum tasemet ki mang pon lapen rara tum mang hunang ne je non ke napit lo enten bhedi labang ke tum mang huye nang ji ke mi thulo nile tum phan ke athema labang so napit pulo teng de piloi tum kang ti ba khorsing bi na pene rong daklo pene to apias ke da pore no apias lo asinon aprang keneli ke klendun ke ba aprang keneli lo posonsi india pasineli jo komlo ta nono ba ke nili la una ke hinu pene jo non ke pu APSRC la ke mithang khai ba ka ching phon pene jo si non ni ta ma tha pensi punat bang si ti song nun po sine tum tala pu pinia ada John dun lo nalila APSLC phan ko pia ke me ke thek long se APSLC long ki don la APSRC phani ki thela ke litum inglong khai etum kar bia phan ki domi se nai ki thang mi se nai gi ko phan si litum rat than la sokar yu dun long pe na posi ki chini dun ki then long pe na jok si pini nili yo pu APSRC nat aning gi dok pen ke bang ke la nang le phan amat kapre ka tum APSLC nang jon dun nang karni bori nang ke tham se ni nang parung la son do awi la nili mitha ning hang pe sin nili bang Dipotron lake kasalam tangte pin pen 7 crore atangka contractor phan bill piatlo UPDS lapen government ang pong MOS alam don kachitok ateng pen Karbiang Long Autonomous Council apuro along 350 crores sa tangka ng policy breakjam department of han long rear lo kapaching thurasai kipaklem cha phan bang so tangka pen padam la so si ki joy kelang mati tourism department of han diphorong supia long kido samson se intia kumlina dung kelang mesen osumaratum kipajoi kelang atim kapin chong cha phan mati diputon laki for recreation pu amen earphone si katu kabe 15 crore 65 lakhs 69500 atangka panongpon bangso sai ki paklem cha phan contractor MS Gangotri Enterprise address Shipukuri Guwahati 3 phan tender pilu work order along ke jong pona teng pulote work order kai su arni pen chiklojon krehniang bong bangso sai ke klem patang ponang ji jong si patang thek the pulote work order cancel de chalam thi ke jong lu bonta ningkani si pleng erapi bangso ton lake kasalam pini arni anta patang thek thedet alam bidam koksi contractor MS Gangotri Enterprise aphan kedam tang 2023 aningkan 7 crore 44 lakhs 58000 atangka contractor aphan bill piat lupusi RTI claim bang mahajon kro phirang kya mai kangnia hod ning jepon anparta aso sa kam ka chokem dun karbia contractor atma phan bill ki piwang le ke hangjo ka cha thang plup apora hod ke che ke bia so hong pen ke bang a contractor aphan crore bill ki pia tangka ki Karbiang Long Autonomous Council along do puta klar dak pen rada phan paching CM long hanga sang ho ke hai nang li la ka pen ne phab bang eng tonoi la pen nang li ji man le pen ne phab pusitame nili ge la ke ing ton telo la ho galam kaning jege la pen nili kaning jege nili jung jung ale phangali Karbiang Long rak la pen nili tumalong ri me sem ngi ka du ka weta development la pen nei pusi uniform develop nei pusi nili ke la swasa ke te la sin non election ho sitame nili election ben thang ari lette dawe sitame Karbiang Long rak phang ka pachini ngang tuing la phela
je nang le tum la autonomous state alogot la pen 6 schedule alogot la hai det kali ili tum long nang kili tang atangka asame athik pen claim nangi la pen nang le tum don raba phan la pen ang tana phan lok kacil lang ke chok je la so bang nang le tum rat tum ta alang le tum phan la so lam bang pachini du nangi la pen alam chak pachipi nangi je nili la so bang pudam de je sia ma dona rap la pen ia ma dona rap tum ge kam choklem nong lelu la so bang nili pudam de athe alang le tum ta bang ta partia kami claim tum doji dara kami claim tum doji sitame nili ki puji bang ke alang le tum phan ta lang noi don rap ko kamali lo ki claim tum harang ke lang oi asi don rap phan ta chelang na po korti muti ta chelang na po ta la tum phan PF era kar beng lo rat kaplek ke claim theki tum da pitha la pen ang ta na muni tum phan ta piri pudli upe banga khai phan piri upe pi noi athe ili tum ki claim dekhe kam ala son technical long aksik sak dota lasi technical ala dot ili ta chini ade lasi hala tum ang tan so phanda pitame setame nili pui bangke dak kar biang lo rat tum kachuk claim theka kam nang tum la tum phanda lang pontha la pen lasi la hini ke thoba culture bangke toni goi kapen ne thap culture ing tonoi don rap an phan chilang chot culture ing tonoi la pen banga ang tan muni phan kam pilap la so culture ing tonoi la pen ako ke thetan kang tong nei bangke nangli kar biang lo rar phan nangli mane CM ake hai doctor tulang no ha nangli jitu kam ki pi kar biang lo rar phan nangli pen ke pholo atum don ra la pen jirpi nangli pen ke nesen atum phan an bangke nangli apor pen nabe bill pilabi setame ki ajak tum phan ke kam pi po stanang tum bill pipe la ke nangli pro tenil panar juno nili ang thek nang paklai la pen nili tum development claim ulu pupen ajoy ni dak rada phane chong thui contractor tum phan jitu jon kam ka we ang ruwa hut alang li tum phan chong thui po kam claim hoi avo order ta pipe konam na lo plote la tani li apor ben paklang thegi sitame apor ki thia jone lar ke tham thelo bang chi chini lo avo order re pinda kam baklam de po pidiani a bila ka philam lo avo order ta we la si la song bang ke so culture development of the fu town lake for recreation pula so along nonanta patang tila asiladak order order kai suke 28/12/2022 asiladak kapetang na ingke lake order kai supen 12 months si adak song bong patang nang populo seta piniani nang litum na chini lo 28/12/22 penon 24 anang lelo asilake aporta damelo asila so abang atangkata alang litum non kedruta 7 crores 44 lakh ke alang itum draw elo apen kadu kawe la so tangka asai ke deng pon ke 16 crores la so kam ge asilan pinyan da patang tila asila prap jin pen ke patang ipan department tu masai deng pon po au kali plotang ke contractor phasi tame asu arona teng pen ing sai pon po pusi dili pini department tourism department phanda pachini lo apen karbeng lo thomas council phanda pachini Pandit Khat High School Pathwa Klamalong BJP Asong Pene Hekson Ria Mai Kapaman Pon